Hei tā ngā mātanga hauora ki te whakamutu te katoa o te iwi Māori i te momi tūpeka, e 5 tau te roanga ake o te oranga o tātou. Nā whai anō tā mātou aruaru i ngā wāhine Māori tokorua e takahi ana i te ara ki whenua auahi kore. Anei rā, a Manawa Wright. E pupuhi i te hā ki roto i tēnei mihi ni ine taumata parawaro, me te tōmina ka eke ki te taumata auahi kore. I get tired, like, to be honest, like for me, just walking up like a hill makes me tired. To improve my health, I need to quit smoking. Kua rua te kautau a Henry e momi ana, kua whātau a Shek e momi ana. Me te aha, he tuara ngā kaimahi o wero mo te hunga hiahia kia huri hei tangata auahi kore. There's different flavoured ones, but then it's when you chew it, like peppery and... It's been a fun journey to help motivate them, me te tautoko them. Which is nice. Wai hoki ki te mutu katoa te iwi Māori te kai hikareti, ka roa ake tō tātou oranga mā te 5 tau. I tēnei wā, he toru ira whitu tau iti ake te roa o te oranga o te Māori ki tērā o te Pākehā. If we get rid of tobacco out of New Zealand, we'll see both improvements in healthy life expectancy as well as reductions in inequalities. We're obviously taking those results and then accumulating them and having a look at the data from there. He nui ngā take e mātua ake nei, kia wawata te tangata me auahi kore āia. Mō tēnei māma, he ngāwari noa. For my son, I don't want him to look at me and to see his mother smoking. I don't want him to carry on what he sees. Ka mutu te marama whakakore i te momi paipa o Oketopa a tēnei Praire. Hei reira e āta tirohia ngā tatauranga momi hikareti o Aotearoa me te iwi Māori. Manawa Wright, te karere.